musical scoring, Eli Palacio. Ipapahay kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Agyaman kami manan, Diyos dagngina kada kayo amin. Manang Biyana! Manipod ka ni Kabsat Sali sa napod no nagan, tintay patangatang drama ita. Dear Manang Biyanang, adangkel wano ulitag ko nga dakabailan na itibiyag. Adadakkel labalay na iti lugar mi. Nga maawanag nanaed tay ja abroad ti pagtrab-trabahuan na. Rugyak nga rod ti agsalaysay. Naimbag nga oras mo, Manang Ilyang. Leh, si kamot gayam kabagis Astor. Sumrek ka ah. Agyaman ak Manang. Oh. Ala, agtugaw ka kabagis. Anyat kayat mo nga inuman. Diyos, wano agkape ka. Ay nasaanan Manang, nabsugak. Kun kalkalpas ko ang nagmerienda itay. Ay wad, iso nga imayak. Taumay ko damagan no kayat mo ti agkirtikir di balay ko. Tanay, ag-flight akmanin itong umay alawas. Ay, agsubli ka manan ijay abroad kabagis. Wan Manang, tanay, ado, tinapanawa ka trabaho ko ijay. Napnegak mo ito na nagbakasyon? Kunak anog for good ka na ading ka. Saan pa'y Manang? Napigsak pa'y mo't ngagtrabaho. Nung nakapsutak taon, sakto ag for good. Onya, kahit mo't agkirtikir di balay? Ay katwan ah, kayat ko ading ka. Nasayat ang arod Manang. Kahit ko ngamin akanayon ang nadalos di balay ko, nga uray awan nagnanay. Uray mapan ka lang agdalos, nuadawayam. Gamno kayat mo ti umyan ijay, may mayat manay. Tapno mabantayan na talaga. Sige kabagis, di ka madanagan, tadyak baybay ang tibalay mo. Di ka matanagan Manang, tadda ti sweldong agkirtikir. Ay na, uray saanen kabagis. Oo, basta. Agpauitak to iti kwarta iti pinulan. Kastangdan mo amang taripato iti balay ko, Manang. No kasta, agsublin iji abroad niya ang kalastor nanang. Una ko, iso nga imbilin na kanyak tibalay na. Bantayan kandalusa. Magbambanog kayo lang nga manglinlinis katanyo mat nga balay. Uray takabsat kumot. Kan adda sweldok amang bantay iti balay na. Ha? Ay, mano nga iti sweldo yo? Jakpay amaw. Mabainak mo't amang damag. Urayak ti ipawit na tapno maamwak no manaw. Aya, kat mapang kayo tatay jay. Tain na kagdalos. Umayak man nga rod nanang. Tulungan kayong agdalos. Ay kat makaammo ka anak ko. Apay, awan trabahom ita ay Hanakon nga sumrak. Mabanugak matan nga agsilsis lady. May saldaw nga nakatakdar ka. Pagkatapos nagbasit ti sweldo. Libre nga agpaiso ti makan nga kuripot damat. Nagbasit ti tada nga kanan me. Anya, Iso nga sumurutak langan kanyam nanang. Tulungan kang agdalo si Jabalay na angkal. Uy nanang, nag-adugayam ti gamit ni angkal Astorit ti balay na. puro imported pa'y dagita gamit na. Ni, adda pa piano na itoy. Tamahilig ni uncle mo nga agpiano. Kas kada ag gitara. Nga rod, nalay nga instrument ni angkal. Sayang, tinawid ko kumadata nga talento na. Si katak siguro tadtano, adakas diya nga talent ko. Ay, awawan mat nga mente talent nga, impatawid yu kanya me. Uray ma isala ko ma. Ay na anak ko, ituloy taki din ti agdalos tapno malpastan. Ni, hansamat nga usasaran ni Uncle Jay nakabitin nga bag na ijay. Ay na, di mo pakibiangan dagiti gamit ni uncle mo. Tilaang panagdalos tati into na rum. Saan atilakot kutyem dita? Sayang anuhan na nga usasaran dayta. Ay, tawagan nyo man kit dita damagan nyo kanya nanuhanan nga usasaran. Mabalin nga pang babae kan pang lalaki dayta kat built bag ngamin. Ay, mabainak. Agdalos takit din. Ay, buludak man nga roti cellphone nyo nanang. Makiteksak. Awan nga min load ko. Adda di tabag ko. Alaom ditan. Nakadalos tanan ako. Agawid tan, taintapay agluto. Apay, hanta nga mabalin ta agluto itoy.
Saan? Tadyak ka mo nga usaran ti paglutuan ni Uncle mo. Puro automatic nga mintigami na. Maignorante ah. Agawid takit ding tamabisinan dagiti dingun ijay balay. Sige nga rod hintayon nanang. Na. Apengin nalam tabag ni Uncle mo. Isublim day tasal. Bagyak ka no dato yan. Ah, nangibaga. Kat ni uncle in-chat ko di cellphone niyo. Di na magkunos usaran na unuhaan kat ko na nangahaan. Iso nga dinawat ko na. Anya, ay sus di kalaag ba insali. Anyat inusar mo, jay account ka. Katuon, kasla nga si Kaaji nag-text kanyanan. Ay, nagloko ka na nako. Anyalat sa na kanya kun ngay, nakababain. Pagbainan niyo kumakatkabsat yo. Kanasingpat niya uncle, haan nga imot day chay. Sumanilpon ka, Ilyang. Itay pailata silpon mo, tikal kalikutem. Asinot ka tratat mo, ya. Awan, basbasa laang dagitoy inchat ni Sally kan ni Uncle na. Ay naglukon day nga anak mo. Pinagparang na asyak timang dawdawat ijay bag nga inala na ijay balay ni Astor. Inusar na nga mintoy cellphone ko pinagchat ko. Ay kanya ko ma. Kapsam mo mabaing ka pa ilang. Uray kabsat ko. At dalat tamot pa nagbain ko Nan, kwartang bangkit di ba kayo? Tadamapang ko katangan. Nagsuldo kan saan? Ay na mapangkaman makisugalon. Amaw. Di ba kayo saan? Inidya akong data. Nagtal na ka man. Di nakululbudan si Kaplabyaw. Idi pa'y lang nga ibagbagam ti kasta. Ngam di mo mat matungtungpal. Ilyang, manot suldom kinikabagis mo aya. Awan, jak kayat nga ibaga. Pasit lang, iso adi mo almanon dayjay. Umdas la paggatang iti mausar iti kusina. Sali, di ka mutan simrak iti pagtrab-trabahuan ta. Urayan da ka da, boss. Manja kong tag sales lady nimfa. Nauma akon. Nabannog akon. Nagbasit mo ti sweldo ijay. Anya, no siyak, ano usak pa'y laang. Tano makasapulak iti sabali ang pagtrabahuak. Pumanawak tumutan. Nagbasit nga agpaiso ti sweldo ta ijay. Nagimot da pa'y iti makan. Wan nga rod. Kumutong ti trabahador no kasta. Wan nga rod kat pagtrab-trabahuam itan nga Kuwa, right hand na ko ni uncle ko. Right hand nga. Katalak na. Banban tayak din nagdakil nga balay na. Anya, ay naimbag ka man. Di sitting pretty ka itan. Medyo lang, nempa. Ay, undayam Sally. Mabalin ka diti ang singir, friend. Kasapulak namin ti kwarta. Tanadilay manen ti sweldo. Ay, sapay awan pa'y kwartak, nempa. Jay bus mo ati singiram. Ibagam nga itad na ti swildom. Agreklamo ka nga min Tapno itad da nga on time ti swildom. Mabainak man. Alan uray sa nga ribo laang. Uray balance mo pa'y laang tay 4K. Awan nga rut ko kwartak. Ay, aguray ka tano pa itanak ni uncle ko iti dolyar bayadan kanton niya. Oy, da kayo nga agama. Umay kayo man. Ne, apay na nang. Apay ka di ba kayo? Kitain nyo man to'y listaan nyo ija store. Pinicturak. Tapno makita yo. Ne, apay nga picturean niyo dayta. Ata nagdakkel ti utang yo ija store. Da kayo nga agama ti kadakkelan ti utang ijay. Di kay laagbain. Agama amang utang kunkunada kada kayo. Ay na, isungarod nga da sa nga utang. Apay, adaya mo tao nga wan utang na. Adda, dagitay saan ama nagutang. Nan, kwartang bangkit di ba kayo? Nagsuldo kan saan? Ay awan kwartak. Di nakpay matulungan ama pan agdalos ijay balay ti kabagis ko. Ngam naglaing ka dumawat iti kwarta. Apay, mabanbano kayo nga agdaldalos ijay nanang. Wen nga road, tanaminsan mo la tinulungan na nagdalos ijay Sally. No kaya't yu akat sublatan kayon. Wen ilyang, ipasublat mo kinisali. Time pagtanak na, tanapigsang agdalos. Ang mga nagsakit ka bakit?
no mabanog ka. Ay, magagat ka aya, Sally. Katuan na, aglinis lang mat. Alang nga Rod, taibagak tokin ni uncle mo anak ko. Tani, kanayon mo ti panagsakit ti sikat ko. Nalakaak mo ang mabanog. Ngam nagsweldo ka, Sally. Mangibingay ka. Mangtad kay ti kwartam. Uwan, day tala ang aya. Alang nga Rod, agrubwat kan Sally. Taing kaagdalusan, tani aldaw manun. Uwan, nanang. Hello, nanang. Apa nga mawag kayo? Hello, Sally. Ayan mo nga'y. Rabiin, di ka mula agawid ang anak ko. Masadutak matan nga agawid. Maturog ako ni tibalay ni uncle. Anya, saan ka amabutang aya? Awan ka duwam dita. Nanang. Agpa-music ka kahit tinapig sa tapno kaslada kaduak. Ay, saan atilakot kutsum dita, Sally? Di mo pa kibiangan dagiti gamit ni uncle mo. Uwan na ka di. Kit-kitak lang. Hangkong ay gigaman. Tanyat ka nung ngay dita. Nagluto ak, nanang. Amukmat nga usaran dagito yung gamit ni uncle. Nalakamat gayam. Alang nga Rod, isaram amin ari daw kang tawa Bye. Bye, nanang. Nagmayat gayam ti maturog iti dakal nga kwarto. Naglawad at yung kama ni uncle. Nagpuskol pati kutson na. Han nga kaslay dya kutson ko ijay balay nga kasla sinilas lang ti kapuskol na. Ay, kaano nga tanga maada anak matiti kastoy nga balay. Kastoy ko mati dream house ko. Sayang ni uncle. Awan asawa na. Awan mairano dito dakal nga balay na. Nuhang ko mga uncle, agparma ka niya na. Yung kabsat mat nga may ninanang ko. Natutikwa tayo nanang, tatang. Sagpa 500 kayo. Naalak namin ng Jeswildo ka ni uncle. Nayon ang mata. Limagasat. Saan ka day? Isugal ng tumulaang. Saan? Pagkatang ko ti chinilas ko. Narunutan tayo sa usarag. Kan gumata nga kiti butas ko. Gusto dahi, tan. Anda pa'y gatangak. Masikitin ag-impake akpay. Papanam, apay nga agimpake ka. Ag-iyan ako ni Jebalay ni Uncle Hastor, nanang. Anya, impakadam kan kwa na. Una, in-chat ko tatay dya cellphone nyo. Ko na namat. Anya, inusar mo manan ti account ko pinag-text kin ni uncle mo. Ay na anak ko, siyak man ti pinagparang mo nag-chat kan kwanan. Anya ko mangay. Una, at least kanyang takabsat mo. O sige, tagim pakiakon. Kumusta kan dito, Sally? Kunak no asin o tag-tuk-tuk-tuk. Da kayong matgayam. Apay, kaririing mo. Alas 11 iti agsapa. Napuyat anak ngamin na. Ansumrak kayo. Ta isarakmat lang turi daw tani. Ado ti aso tarwar. Sumrak dan tumanan aminan. Na, apay ngay akas to'y dito unag. Nakawarwaramat. Apay dagita buti ti arak di talam iseta. Asino tinaginom? Binisita dak ngamin dagi jay sigud nga katrabahwak ide. Iso nga nagjaming kami basit, ha? Anya, ay na anak ko, diya kaya ti kastangar aramidam. Saan mo abalay day tuwi? Iso adi kay agiinom dito Anya lat sawanan ni uncle mo, numaamuan na ter aramidam. Hana nga maamuan. Malaksid ano ipulong yun. Ay agawid kalaangan no kasta ter aramidam. Mangibabain ka. Kita man to'y balay. Manipod nagyan ka dito, nakawarwaran. Di kan samot agdaldalos dito yan, Sally. Agdaldalos akmat ha, ngamhan nga everyday. Mabanog akmat nga aglinis, no kanayon. Nagdakkel dato balay. Numasadot ka, agawid kan, tas siya kung tagdalos dito. Ay haanan, siya kung taglinis. Kakaiso na nga agsuswildo papanawandak. Nagrigat ti sumrak iti trabaho. No kasta nga raw, tarimaanong ti trabahom, Sally. Di ka agabuso, takababain kin ni uncle mo. Kasano adan sa bali nga trabaho, Nympha? Ay, awan pa'y nga rod, Sally. Isong addaak pa'y la itisigod at trabaho. An-anusak pa'y la ijay. Tanarigat magtimabakante.
Uray katulong la ko man, ngamawan mo't. Ay, nagadayo mo't di ibagbagada. Kayat ko dito'y lugar tayo mo ila ko ma, friend. Kaya't mo katulong kanyak. Ah, sigurado ka? Alaan nakakatulong mo? Ay na, bimak ng kansamatan sali. Hanmat unay. Ngam kasla anak-nak ngamin ng jebak ng nga uncle ko. Iso nga kasla balay ko matan ajay pagkatulungam. Nya ngay, kaya't mo ti umay katulong kanyak. Ngam unay nga dakal ti sweldo ah. Kit alaan, okay laang. Uray tagayim ka man. Talaga asaan nga agpampanunot di anak mo. Imala talaga kan ka iti ugali da di asali. Nangalakit din iti babaunan na iti balay ni uncle na. Kita niya kung matidakas na ya. Katsweldoan naman. May sakamot adi agpampanunot. Kasano ko maasweldoan na katawan mo't kwarta na. Ajay ka nung aro di ipawit tangkil na ti sweldo na. Iso ti ipatangdan na iti kayam na. Abambanog ka nung amain. Apay, kaya't mo maparigan si anak tabakat. Di ka lamaas siya mat. Wen angam saan nga amo ni uncle na dayta. Iso nga inakpay kasarita maminsan. Papanawak laangan ijay. Tano dinak denggan. Mapilitan nak amang ibagakin ni kabagis ko itar aramidan na. Ag-awit kayo nanang, takababain iti gayam ko. Kitaan nyo akat ni naglinisan dito idi kaduak ni Nympha. Amangan nga road no agunget ni uncle mo anak ko. Kataan nyo ngamin nga ibagbaga ah. Sige agawit kayon. Yung kayo mga laiti si daan nyo ta nagluto ni Nympha tadtay. Sani, apay, ayan tay TV dito salas. Awan mo tan. Ay, nadadal. In pa-repair ko, Nympha. Ah, kastaya. Kantay automatic a washing machine. Awan mo tan. Nagawid ak labit. Nagadumot ti awan dito'y balay ni uncle mon. Nadadal matlang dayjay. In pa-repair kon. Anya, kat numayat pa'y mat idikal man dagi jay. Kan kabarbaron sa mo dagi jay. Uwan nga rod ngam nadadal matan, Ayun gayam, mabalinti ang sweldo, Sally. Makabulan ko matan dito nga agpapaay kas katulong. Ay, katuan na. Dato ti swildom. Kompleto data. Agyaman nak, Sally. Sally, labaak ka din dagiti bedsheets? Ni, anya day ta nakakarton asinusuon mo? Dagi jeman badbado kan sapatos ni angkel nga hanang nga ususaran. Imbes nga ibasura, ipadawat langan, ta sayang. Anya, Sige, aglaba ka lang tarumwarak niya. Original mo't lada kita sapatos sana eh. Amangan mo no peke. Kita amin nga naimbag ah. Urig na urig. Pati dato'y bado. Urig amin dato'y. Imported ko naman. Agpatawar ka mat nga ron ah. Hindi ka matagpatawar. Kasaladyain la ko ma-TV kin washing machine. Pulos adi ka nagpatawar. Ay sus, kasano nga agpatawarak kat bagsak presyo nga ro din. Bayadam pip din data, tada pa'y papanak. Darasam. ayan tay cellphone ko, lakay. Ay, nagpakibibiyangan ta cellphone ba? Dahil na eh. Apay kasta tilang amaya. Nagpulong kanyak ni Nympha yung jay anak ta. Ay awanon, tila ar-aramida ng jay anak mo ijay balay ti kabagis ko. Ha, apay ah. Tila ilakla ko ng agam gamit ni Astor. Mangibaba inday jay nga anak mo. Ay kat kapilitan nga gila ako ay tigamit. Tapnuan da pagpasweldo na iti katulong na. May sakamot. Imala talaga kan ka dyan anak mo. Iso akas jay ti aramid na. Takon kon sintyam. Awagak ni kabagis ko. Tay bagak tar aramidan ni Sali. Diyak namin maanawa. Sungba-sungbatan nak. Iso akas to'y langan ti amok apamuspusan. Apay, di ka mabutang. Nga bang ano idarum na't anak ta. Uray anya ditan. Basta maisardeng ti mading aramidan ni Sali. Nympha, itimpla anak man iti kapik. Nympha! Ni, ayan nga tada dyan nga babain. Ayan mo, Nympha! Ha?
Nagmayatan na buya. Ha! Mayati si Sikawilam Donya. Uncle? Ada kayon? Ay, anya ti kayat yung asidaan, tayo sa tilotoak. Ayan dagita appliances ko, Sally. Ha? Ay, kwa. Ay, nadada. Di ka naglibak! Ay, Inlakom dagitay. Kanda giti dagto mabay akagwaak. Agasam da ita. Naimusan ti kargato'y balay ko. eh, kawa, uncle. Ala! Ay. Pumanaw ka! Kasangwam ti ikaasukan ka! Taidarom ka! Nanang, tulungan dakman. Apay ngamin impul-pulong yung kanya, uncle. Lading ito kanak ko. Tanudyak aramidan ti kasjay. Sigurado nga adun tupay ti mabiktimam. Diyak kayat nga agbasol ka anak ko. Handak ngamin nga patpatgan. Patpatgan ka anak ko. Iso nga aramidak ti kastoy. Para mutlaang iti pagsaya atam. Tapno agbalbaliw kan. Nanang. Ala, sangwom ti kasom. Pagnakmam dayta, anak ko. Tiamok di nakabailan nga idarom ni uncle ko, taka nakanakit nga rod. Ngam nagbitutak, nakipakpaka siya ngayon inuta kabayadan dagiti inlako agamit na, kaya't imanugot mat. Nagsapulak nga rod iti trabaho, kaya't binulan atin tinagak ti utang ko, aging ga nakabayada. Nadidigra kiti kasjay ang napasamak isama ni Pudidin, jakon inulit ti naramid ko kat nagbalbaliwakon. Kaya ti tatultulungak dagiti dadakkel ko, bayat ti panagbaket kan panaglakay da. Alakastan, tigayam mo, Sally. Alaga gayam di tan tinagpatinggaan ti pakasaritaan ni Kabsat Sally dito'y drama tayo. Musical scoring, Eli Palacio. Inyornos pare ti script kaniti drama ti gayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, Diyos tagngina kada tayo amin. Manang Biyana! Manipod man kani Kabsat Leti san napud no nagan tintay idrama. Dear Manang Biyanang, nakairwamak ti umutang. No jak umutang kaslag laladutak, awan gaganay gayak. Aggagatala kanayon ti imak nga umutang iti kwarta, kaya nagduduma akagawaan. Rugyak man nga rod ti agsalaysay. Ne, adamat gayam la ko yung akwentas na nanseng. Balitok da italitay. Ay, i-reserve mo man nga ron ti may sa kanyak. Kaano nga alaaw? Inton sumarono nga lawas. Agis kitarak pa ya. Kurang amin ti sweldo nga bagbayad ko. Basta sigurado nga alaam Narigat nga may no reserve ka. Kalpasan na, di mo gayam gatangag. Sigurado datan. Idi pa lang nga kayat ko ti maadan iti kasta nga kwentas. O sige, i-reserve ko nga ruton para ken ka. Ay, agyaman ako na nanaan siyang. Udno ka di dyan nadamag ko. Ngay mutang ka manan iti lending, leti anak ko. Kat anya ko manuin mo tangak manan. Naibagam ka di kan lakay mo, tay may papaniti tayo tabanag. Ay, nasaanan nga masapol nga ipakaamok ka ni Rodil. Tasyak matlang timang bayad. Wala, nga mag-asawa kayo. Rumbang lang nga ipakamom ken kwa na dagitar aramidam. Ay, sigurado matlang nga hanak nga palubusan nga umutang dayjay, tatang. Pangusaramanan iti kwarta nga utangam, kunanan tumanan kanya. Anuam nga minayang agpayso ti inutang mo ang kwarta anak ko. Agsusuldo ka man. Ada nga ron napatag nga pangusarak. Kurang matiswildok. Ay. Ang mga nukumkumpurmi man ti pangigas-gasto sama. Di mo pala nabaybayadan tayo may salon mo. Ita imutang ka man ay. Mabalin ka di, tatang. Hanyo nga pakibibiyangan tararamidak? Palagi plaeng anak ko. Si kantumod laeng tagpareko no mailumlum ka ito utang. Nanaan siyang adakon. Umay mo ka di alaan ang tikwintas nga in pa-reserve mo, letay. Uwan nana. Dati man ti bayad ko. Kompleto diyata. Ay na, agyaman na launay, letay. Bag to ti sumarono nga gatangak niya. Bag. Awan pa'y lakok abag, letay. San pa'y asimang pati order ko ang nagkapuy jay abroad. Di urayak. Ala,
Bagaan kanto no sumangpag. Si Kati umuna apang ibagaa. Tapno mapilim ti disenyo akayat mo. Thank you, Nana. Maria Isabel, umayak man. Agtugaw ka maray. Anya ti bagaan? Nuhang ka nga bisi, agpasentro ta. Inta agpasalon. Ay, pasensya kan Marilete. Ngamawan kwarta. Kat no nagidon ta nga imutang itilinding. Naibus mon. At ang amin nang usarak maray. Kastaya. Inton maminsan tulangan Ni, mayat ta kwentas mo amaray. Italaan nadlaw ko. Ginatang ko kanina na ansing dato nga kwintas. Balitok day ta maray. Una? Igamam ka di. Hanak nga gumatgatang itipi kay nga kwentas. Api nga itakalaang layting. Naggap-gapwam. Kan nagpariban kan sama na. Dakasayamat no, agpapinta sa krudil. Saan magkit day? Ngam nangalami ti kwarta nga inaramat mo ngay. Ay, ako. Ay, inlibre nak ni Maria Isabel. Anya? Nasabat ko man ni Maria Isabel itay. Kasla saan mo't ang nagpariban? Kat talaga nga saan ata, foots pati inaramid da kanyan. Di na kano kaya ti Mariban, tabaka madadal dya buok na. Takwintas mo ngay. Nangalaam. Nagsilap mo. Balitok day ta. Ay, kwa. Ay, Nangalami ti day takwintas ko na. ay, kwa. Ni Maria Isabel mo't lang Binulot ko. Siguradum lang litay. Jak kayat ngumot utang ka para lang iti kakastabang banag. Uwan ka di. Narigat ti umot utang. Aginggat ka bailan ta. Liklikan ta ti umutang litay. Maria Isabel, mabalin nga no, agdamag nila kay ko kanyam kat ibagam nga si Kati nang ilibre kanyak nga nagpariban niya. Anya? Kan oreto yung kwintas ko, ibagam nga yung pabulod mo kanyak niya. Ay namaray, apoy ang masapul nga agulbud ka kinila kay mo. Basta. Amo maray, saan ang nasaya at nga ululbudam ti asawam? Ay na, sa bali nga rod ti ugali da dya nga asawak. Ag-ungat no maamuan na nga syakti na gastos ka dagitoy. Sinangpat mat gayaman tila kom nga bag na naansing. Kasangsangput na laang itay lete. Mano nga iti presyo dagita. Kita ti price tag na. At damot laang dita. Saan nga agpapada ti presyo dagita? Ay, dato di kayat ko ne. Mala, muto nga rodon tay supot ko. Kwa, nanansing. Napay. Mabalin nga agpauna akpay lang. Pakilista pay lang ti balance ko. Kaano nga'y makabayad ka no bilang laang? Into next month, no maalak di sweldo, agbayadak nga dagos kanyam. Awan ka di trabaho ita. Late, anak ko. Awan tatang, Aguray ka. Unak magtong tabuok mo. Nagpariban ka ka na. katuwan na tatang. Bagay ako matlang datunat nga buko. Kita anak ko. Dakil sa ti magas gastos mo iti binulan ngam ti masusweldom. Ayos lang data tatang. Mabalin ko matmanan ti aglon no kayat ko. Nabayaram ka rin dagiti mo na nga inutang mo. Saan pa ay matkait di? Sakbay nga umutang ka manen, agbayad ka pa'y nga umuna. Di mo ipalumos ang mailumlum ka iti utang para lang ka dagiti awan mo't iskan na abanag. Anyang awan kasus kan nakat mausar mat dagiti ututangak. Amo ka di ti asawam ti kastangar aramidam. Awan bibiyang ni Rodil no maipapan iti kakasto nga banag tatang. Saanan nga masapul nga maamuan na. Anya? Umot utang kan aggas-gastos ka asaan nga amo nilakay mo? Ibagam maging guana nang runal dagiti utang anak ko. Napanak nagbayad iti utang ko iti lending idi na minsan nga aldaw, Marilete. Aya, kat. Salsaludsuden da kamat ijay, Mare. Mano ka nun abulan, asaan ka nagpakpakita? Ay, kwa. Agbayadak tumatlangan mo agsweldo ak. Agbayad kan, Mare.
Overdue kan samot tang. Saan nga bali? Tamabayadak tumutlaang. Isabel, nabayagaw asaan ang nagpakpakita ni Kumarim Aliti kanyak. Adda ka di balay da. Adamot nana, nakasaritak pa'y idikalman. Anyat masapulukan ko na. Adda ngamin utang na, asaan na pa'y anabayadan. Anya? Adamot utang ni Marileti kada kayo nana? Won, saan pa'y a fully paid tibag nga inala na kanyak? Ay, una yan day di Marileti. Maiwaras samot kan ti utang na. Amangan no saan pa yung amo nila kay natikas tangar aramidan na. Ay, matuo ka na nga rodan, amang ururay itibayad na. Di mo't agpakita kanya kaun. Umayak man, Rodel, anak ko. Nay, adda kayo maganta ta. Ay na, saan pa yan nagawid ni Lite? Saan ati anak ko tigagarak, Rodel? Sikati kayat ko ang makasarita. May papanday to iti panagot utang ni bakit mo. Ha? Utang? Wan, naiwaras ti utang na. Amok nga inlimod na king ka. Ha? Kinapudno na barok. Adon tilon na. Jak amo ano nakabayad ang? Anya? Idi pa'y lasang kaibakakin kwa na. Asaan nga umut-utang, tanarigat agbayad. Ngam imutang latagayam. Kasaritam to anak ko. Manusyak nga mana. Awan denggen na. Ang mga nusik ang asawa na tidenggen na. Ay, madanagan akbaraw. Ang mga nudak kaluho na yung tiutang na. At daman ti salud-sudakin ka, Isabel? Anya day ta, Manong Rodel? Amok anasingid ka agayim ni Lita yung asawak. Apin ni Marilete, Manong? Pudno ka day. Asikatin nang ilibre iti riband na idi na minsan. Kan sikatin nang ipabulod iti balitok akwintas na. Kinapudno na ni Marilete tinaggastos para itireband na, Manong. No may papanmat iti kwentas, ginatang na dayjay kininanaan saying. Ano niya? Pasensya ka no saan ko ana ibagbaga, Manong. Mabuti nga ngamin no maranaak ni Marilete. Ungayam, sapsapulan damat lang itilending anagutangan mi. Ta saan pa'y anakabayad, Manong? Ay, una yan, tikasta. At dapat daduma alon na. Jak amo ano na bayadan nan. Naggiddan kami ngamin idikot. Siya nakabayad akon. Isabel, amangan kit din o dapat tinagutangan adi mo amaw. Day tati jak amo, Manong. Tano daduma. Ado ti kwarta ni Marilete. Ka manulaang matisusweldon mi iti trabaho mi. Ay. Agsakit ti ulo na kastilaan. Nagsasanga siguro ti utang dyan sa hawak. Masaya at magtanagawid kang Litay. Apay ayala kay? Apa di mo yung bagbaga kanyak nga dugaya mong ti utang mo? Utang? Uy, hangkang nga maawatan? Di ka naglibak. Tanagpudno ni kumaring may Isabel kanyak. Apa kasta ka bakit? Idi pa'y lang nga ibagbaking ka, di mo unay ti umutang. Ano santa, ano anya ti suswildon ta? Awanan bibiyang mo, tasyak matagbayad kadagita. Kanaday mo may dito balay itay. Agsingir ka no iti utang. Ha? Awanan litay. Kamatindakan dagiti nakautanam. Eh, anak man nga ungutan? Siyak matagbayad ko na. Ngimsak na asawa. Rumbang lang amok mat ati kastangar aramitan. Naimbag ko ma, no negosyo ti pangusaram kadagita akwarta. Ngam saan may tapagpapintas mo kan igatang mo iti kumkumpurme. Agin babak lang ka. Hangkaman nga makibibiyang. No utang ko lang. Siyak timang bayad. Uy, tatang. Apay nga nagpulong kayo ka ni Rodil? Wen, tamno mamuan ti asawam, ti kastangar aramidem, anak ko. Amoy lang nga rudan ti ugali dahi diyang nga asawak. Nagpangit. Sika tinaalas ti ugali na. Maaramid mo pa tagilimod iti asawam. Ni, apay, adayamat may tulong ni Rodil kanyak. Manulang mati masuswildo na. Agpada kami lang mat. Manulaeng ti suswildon na, ngam at least, saan ana ilumlum iti utang akas ka? Saan nga itagnanayon, kat mailimod mo dagita nga utang mo? Tano saan ka makabayad? Ijay balayaw ti pagsingiran dagiti nakautangam. Kan maamuan tumutlaang ni Rodel nga asawam.
Asino dyan may dito balay tayo lite? Nakautangam siguro maninda dyan. Wan, imay nagsingir. Anyat problema may Rodel. Agsalsalud-suda ka na sa yaat. Yung kasati pa nagsungsungpat mo. Manakibiyang kamat gamin. No kastamo lang ka na yon. Saan ka napakibiyangan? Makaamu kamutan ka nagiti utang mo. Kadiwan. Agkanya-kanyatan. Dak maguston ti kastang aramidam. Siyak nga asawam ti babayin mo. Narigat ti madan iti managutang nga asawa. Nagsasaw kamot kasla mo nga napadasan ti mutang. Wan! Ngumno umutang nga. Ipakaamukin ka nagbayad ka dagos. Siya ngay. Inlimod mo kanyak ti may papan ka nagita utang mo. Sapay dadak kilagatad. Lanya tinakus-usaram ka nagita kwarta ah. Nuna umakan di pumanaw ka. Awan bibiyang ko. Ay talaga! Pumano ako! Tsak kaya ti mailumlum iti utang, gapo iti misis ama nagutang. Asawa ka? Umjakam mo, no asawa mo't lang ti pangibilbilangam kanyak litay. Pasensya kayong tatang. Ngamjakon maanusan ti aramid ni liting anak yo. Ah, saan ka ti amaala iti nasaya asaritahan da ito Rodel? Narigat akasarsarita ni litay tatang. Isupay kayo diti makaungit. Jakon maanusan ti kasyang ugali na. Amuna ama ditirik na. Tayin limod na ti may papan kadagiti utang na. Ngam isupay lang tadagganas na makaungit. Rodel. Iti kasyang aramidan na. Jak among no asawa ti pangibilbilangan na kanyak tatang. Ay, ala. Mawatan ka Rodel. Uray ay ayatem ti may sa atao. Nululbudan na ka. Talaga ama dismaya ka. Nang runa pa'y kat inlimod na ti kinaado ti utang na. Nagyaman na, tamawatan dak tata. Pasensya kayo. Tauray siya. Amok ajak ka ba ilan abayaran ti utang na? Tamanulaang mat ti masuswildok iti trabaho. Talaga nga pinanawan na kunti asawak, tatang. Basol mo mo't lang. No apay pinanawan na kalitay. No apay mo't ngamin anaturod ka nga imutang. Katidakis na, inlimod mo ita asawam. Ba nagapagsakitan launay tinakam na kingga. Basol ko matkigdi Saan nga may parbang di kasya nga inaramid ko? Mahilig kang tumat ngamin nga umutang anak ko. Ay, jak amo no niya ti rumbang nga aramid ak tatang. Aggagat ka agtrabaho ka. Inutam abayadan dagiti inutang mo. Anyat ammom, ang mga numay ayaw tarik na rin ni Rodel. Kat agsublin tumutlaangkin ka. Diya ko naman nga mapasamak day tatang. Naimbaglaang nga unta naranaan ka dito'y balay ulit Di ka mo't agpakpakitan. Nanaansing. Imayak, tao may kusingirin ti bayad ti utang mo kanya. Awan nga pulos kwartak tadta. Nabayagan day nga utang mo. No di mo mabayadan, isublim lang ang tibag kanya. Awanan ajay bag. Inlako kun. Pinagbayad ko iti dumamat lang nga utang ko. Anya, Ano san nyo pa'y ate aguray niya? mano abulan anagururay aklete. No kasta mo lagayam, ipabarangay kalaangan. Ijay sangon ni Kapitan ti pagsaritaan ta. Ha? Ay sana. Handa nga ipapabarangay na. Pasensya ka, ngam narigat ka mo ngami nakasarsarita. Di mo amo ti agtungpal iti karim. Naglangan ka manan, Marilete. Dakal ti parekot ko tadta Mari Isabel. Agigidan dagiti umagsingsingir iti balay. Ni nanaansing in pabarangay nak. Pinanawan nak mati asawak. Saan mo't amabalin akas tamlaktan, Mare? No saan ka asumrag iti trabaho, di nakarkaro asaan ka makabayad iti utang mo. Amangan no maikat ka pa'y iti trabaho. Han kon nga kaya ti agbiag. Nasaysaya at san orno sa klangan dagito isakak. Kasla kaya't kunti mailungonan. Ay sus, saan Pang-asim, ta saan akas tati ibagbaga, Mare? Anya langan ti panunutan dagiti tattao nga makakita kanyak ngay. Pinanawan nak di asawak, gapo iti utang. Siyempre, at damot labasol mo, Tanagilimod, ka nagulbod ka kini Pare Rodel.
Isu siguro anadismayan. Ay na, Diyos ko, haya. Ala, anak ko man. Saan akas ta, amare? Saan pa'y anala daw ti amin? Mailintag mo pa'y dagiti bidot mo. Lida anak ko, inyagan kay ti si Daem. Nagdinengdengak. Sinagpawak iti tinuno abangos. Edi suyulat ta itan, tatang. Ne. Apay kastatin lang ang manakatugaw. Naglaladot ka ba, anak ko? Nagbabalaunay dagita abagam. Nakatingig ta ulam. Kaslag kakapsot ka. Naggayad pa taking baba bibig mo. Apayan? Ay, awanan. Nadagsan unayan ti bagyak. Nakapsutak nga permi. Ipan konsan, tatang. Ha? Ipan nasasawa mo. Ika mo man tangiwan mo. Sumrag tingilaw. Nadagsan nga raw dato'y subilkon. Kudkudan nyo man kit ditimugin ko, nagatal. Hanak nga makakudkud ta nadagsan dato'y imak. Ano niya? Di kang sama ngamin mangmanganan, anak ko. Nakapsutak nga raw dan nga angal-ngal. Kahit mo tasubuan ka, kumapsot ka talaga, ano di ka mangan? Awanan ganas ko nga bibiyag, tatang. Kasla kayat kunti agina na. Mala, umay ka tasubuan ka. Urayin na ka, tayo na mangala itin na po balay. Ay namare, apay nga akas tamot tilangam. Nagkutong kamatan. Ay, naglalaok ti parikot ko, mare. Anak makaturturog, anak makapangpangan, awanan ti pigsa. Di ka ngamin unay agpampanunot, amare. Tapno saan ka ang ma-stress. Panagrik nak ngamin kadagmamay sak. Awan ka kampik. Awan ka binadang ko iti biyag. Ada kami amang tulungkin ka, mare. Ada ni tatang mo. Di mo itulok nga at iwandak nga dagiti parikot mo. Patib karam ki diti pakinagam mo. Parikot ko nga ron no kasano nga makabayad ak iti utang ko. No kasano nga mapakawanak di asawak kat subli anak. Nasakit ti ulok nga agpanpanunot. Kasla bumtak. Kasla mabagtitak. Ada tao. Tay, gustakan bakit? Ngalala, Huston, di ka nagsangit bakit? Inawagan na ni tatang, katimbaga na tika sa saad mo. Iso ang nagawit ak. Ala, panawan kayo, tapno makapagsarita kayo ana imbag, mare. Ay, mare, agyaman nakitipan ng sarong karmo itasawa ka. Awan anyaman na, pare. O sige, patuloy ko. Pasensya ka, mo pinanawan ka liti. Bunga lang ti sakit tinakam ko dayjay. Ngam saan itan? Sakit di tagdawat iti pasensya akan pamakawan mo. No, saan ko mga kasjay ti inaramid ko? Saan ko mga napasamak ti kastoy? Sorry nga talaga, Rudil. Nala, napakawangkan bakit? Agpaimbag ka nga Rudan. Agpaimbag ka, tayin inutan taabayadan ti utang mo. Ha? Ay, kwa. Siyak to timang bayad kadagijay inton ag-imbaga. Kasaok dagijay nakautangak. Mawatandak mat siguro. Siyak timang sulbar iti parikot nga naramid ko, Rudil. Tulungan kan to bakit? Basta agpapigsa ka. Kat nun naimbagan kan, di mon ulitin tinaramid mo, wan. Uwan, Rudil. Promise nga perme. Idi nagimbagak, inkarigata kabinayadan dagiti nakautangak, kaya't naragsakak ta orekas jay tinaramid ko, tinulungan naklat ti asawa ka nagdiskitar, iti pinagbayad ko kadagita. Kaya't ita si rubalan sakon, awanan utang ko, ta nadidigira akon. Mabuteng akon nga umutang, iso nga igagad ko tagtrabaho,
Tapno matulong ak ti asawa. Alakastan, tigayim mo, Leti. Alagagayam ditan, tinagpatinggaan day pakasaritaan ti may sa kabsat, dito'y drama tayo. Musical scoring, Eli Palacio. Ipapaay kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Salamat na kanayon kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa. Manang Biyana! Hello kada kayo amin. Manipod kani Kabsat Vina saan napud no nagantin tay drama ita. Dear Manang Biyanang, jak kurso na dati na asawa ti Kabsat ko. Iswa kay kayat ko nga asaren kan pababainan. Napimpintas ngamin ngam siya. Iswa main insecure kan kuana. Rogyak man nga rod ti agsalaysay. Apay ayan ni Manong Ligi? Adda iti trabaho na ita, Vina, ading ko. Ay, kastaya. Umay ko kumaibaga nga nakitak ni Manang Margie Sentro de Kalman. Ha? Sino, Amarji? Tingay napintas nga ex ni Manong ko. Ha? Kat, anya ko maitano nakita, mading ko. Kaya't ko lang mat nga istoryaan kanya na. Apay dakas. Saan matkit di, ha? Kunak ano adda na patag nga ibaga may papan iti dayta? Awan. Kaya't ko lang nga istoryaan ka ni Manong ti may papan iti ex na. Kunak man busy ka, Giselle. Nga minawis nak matarimuan. Kuma, ngamjak makafocus. Tama di tiriknak iti trato ti Kabsat ni Ligi kanyak. Iso anak isin narakakan ka, friend. Ampay, napan man day dyan Avina, hindi boarding house yo? One, kat as usual, ti ex manin ni Manong na ti sangkay bagana. Kurang na lang nga ikumpara na kami iti tunggal maysa. Talaga, sensitive day tangkap sa tinobyong friend. Awan respeto na ken ka. Imbagak mat, ano mabalin kat saan ko maadag iti ex ni Ligi ti sangkay bagana iti sangwana. Ay, jaka mo. Ngam sensitibo ak ngamin a tao, friend. Tunggal kas na ti aramidan na. Panagrik na kat di na kayat para iti Kabsat na. Mawatan ka, friend. Ura sino mada? Maditerik na no kasta ti mangmangag na. Nang runa pa no kabsa ti nobyom ti mangibagbagay ti kasta. Kinabastos ti kasta. Ay, namin anon adaras akasta tinaramid na. Namin anumatan a kinasarita mi. Ngam aging gaita, awan mat ipagbaliwan na. No siyak ti sika, kasaritam ni Ligi nga asawam. Ibagam, taumakar kayon iti boarding house. Tay saan nga amo ti kapsat na? Iti kasta, saan na kayon ariribuken? Oh, adto yan ti kapem, Ligi lang ay. Agyaman ak bagat. Anya nga may nantay ko nang maibagam kanya? Ay, imay ni V ng ading mo dito'y boarding house itay awan ka. Sapsapulan na ka. Ibaga na kano kumaan nakita na ni Margie anapintas nga ex mo ijay sentro. Anya? Among Ligi, panagrik na kat saan nakakayat ti Kabsat mo parakan ka. Tunggal umay dito'y boarding house, kat jay ex mo akanayon ti sang kaibagana. Ay, una yun na dya kapsat ko. Kanayon kumat nga ibaga nga anadan na dagiti isaw-sawang na. Tapno saan ama kapasakit itirik natin sa bali. Ngam inulit naman yan. Anya nga tanong sapul talangan iti sa bali a boarding house a pagabangan ta. Tay saan na ko mga amo, tapno saan datan aguluan. No okay lang kan ka Nasaysayat pa'y bakit? Agsapulak ti boarding house inton bigat. Pasensya kan lakay. Ngam na puno anak ngaminan iti kasta nga ugali ti Kabsat mo. Ar-aramidak mati ka bailak a makibagay kan kwa na. Ngam iti kasta nga aramidan na. Mayad adayo matan tirik na kan kwa na. Makauma, tasyak matan na kanayon ti agad adjas para kan kwa na. Di mat makarik na, lakay. Uy, naimbag man tayo makay to'y balay Manong Ligi. Nakitak jay ex mo ijay Sentroy de Kalman ni Manang Margie. Pina, mabaling ka di. Di mon sang kabalikas ti may papankin ni Margie. Taawanan ti bibiyang ko kadagiti ex ko. Kanayan mo nga ibaga dahi ta itasawa. Kat masair mo tirik na. Ibagbagak lang mat. Panunutam ti marik na di tao. Hindi pa nga ibagbagakin ka ano mabalin. Sarda nga mo dahi ta nga ibagbaga. Panunutam kumamot at tirik na ti ipag mo. Ay,
Overacting mat dayjay nga tao. Ag istorya ak lang mat. Pangasi matadikan mapmapan ni boarding house mi no kasta ka. Dadaelam lang ti relasyon mi nga gasawa iti kastangar aramidam. Apay mo't ngamin nakasta ka ay Avina. Masakitan mo't ngamin jay ipag mo at dagita mo't ngamin ex ni Manong mo tisang kay storyam. Talaga kit di nga overacting dayjay nga Gisela? Aklundam ka din na si katikam malay. Itian niya pa lang amin na rason. At ti ex ni Manong mo ti mapan mo si istoryaan. Anya ti intensyon mo iti kasta nga raramidam. Alaman. Awan mat di nga intensyon ko nanang. Nuaga pa da nga kapoy ti kasta nga raramidam. Ay na, saan ko nga parikot gata nanang? Di mo man ipakat ti kinatangsit mo. Kan numabala hindi kan mapmapan iti boarding house da. Nuriribok tumulaan ti paay mo kadakwada. Ni, anya ter aramidam dito boarding house ni Vina. Amom talagang awan babayin mo niya, Giselle. Jak maawatan no apay akasta ka kanyak, Vina. Awan mat amok abasol ko kan ka. Gapo kanya, mariknak nga dayon tirik na ni Manong ko kanyak. Apay ngay asyak ti pabasulam. Siguro, dinadal na kiti kabsat ko niya. Saan kong aramid ti kasta? Awan babayin mo nga, asawa na kalaang katsakat kabsat na. Awan karbangam nga mang iya dayo itirik na kanyak. Jak ipalubos nga madadal tinasayat nga relasyon mi nga kabsat. Gapula ang kanyam. Anya? Anang, sa dino tayo ni Vina? Nagkuyog da ka ni Rocco anubyo na. Apay ka day. Jak ipalubos aga po iti ugali day ta Vina. Kat madadal tinapinta sa rin nangan mga gasawa. Talaga makanghag day ta tao kanyak nanang. Mala, nay-nayunam latan na ti pasensya miti kabsat mo anak ko. Sana balay, tainton makaakar kayo iti boarding house. Di yu ipakpakamukan kwa na ti pagakaran nyo. Idi pa nga anusan mi ti kasi nga ugali ni Vina nanang. Da kami, ti agad adjust ng guara. Ngam anya tar aramid na. Yan adda na mo ti mading aramid na. Ay, ala, bagbagak tumanan di kabsat mo anak ko. Ni, anda ka matitibalay manong. Wan, tinururay ka Vina. Apay aya? Agpakpakaasyak Vina. Mabalin ka di, asar nga amon ta asawa. No di mo kayat ni Giselle para kanya, di mo riribukan ti panagdin nami. Ay, day, tama nan ti ibagbagam. Iso man ti husto iti imatang mo. Sipod pa idi, kastan ti ugaling. Di mo ammo tagpakumbaba. Uray sikat ti mali, ipabasol mo iti sa bala tao. Gapoy ti dadya nga Giselle kat kastakan kanyak manong. Laglagi pam saan kay apakibibyangan iti lakay anobyo? Iso amanipod ita, di mo matin pakibibyangan ti relasyon me. Nawatam! Dayjay nga Giselle ti mang daddadal iti mayat nga relasyon me kani manong. Aklo nam nga minti kam malim, Vina. Sika tinangirugi iti saan nyo apag kinkinawatan. Agpakumbaba ka kaday. Ha? Itanya ko mga gapungay? Agi daw kay ti pamakawan-awan no pasensya kadamanong mo. Tapnawanan ti rire anak ko. Nakasaritak ti may sa katrabahwak, Giselle. Ada ka no bakan ti a boarding house iti enda. Umakartay nga rudan, Ligi. Ay na, sapay ada trabaho kinton bigat bakat. Awagak lang ang tigayim ko. Taison ti kadwak nga aging pake. Day off na inton bigat lakay. Talaga ang kayap kong ti umakar. Saan akong akomportable dito eh. O sige, sika nga rin ti makaam mo. Bakit? Doon ang tawa ng tinapalaba, sipod imakar kayo di boarding house nyo. Ngam awan nang ngagko reklamom, Giselle. Wala, taawanan ti mga papa kanya, friend. Adda ka di ba iti komunikasyon daligi, kanti kabsat na atangsit? Ninanang laang matimang mga ko akasarsarita na iti cellphone na. Kagura na siguro ti kabsat na. Gapoy tar aramidan na kanya. Kasla makonsensya ak, friend. Gapo kanya. Saanan nga agkinkin na awatan dagiti agkapsat. Ambay ko maakonsensya ka, kat awan mo ti bangsol mo.
Day ta avina trumbang ama konsensya. Ta iso ti mangmangtin itiriribo kada kayo. Agkalay sa kami na kaniruko, nanang. Anya? Jay la kaya nobyam. Uwan, uray la kaya tabak nang mat. Maitad namin nga kayat ko. Sigurado ka ka din, itiday ta desisyon mo. Uwan, nanang. Numaasawak ni Ruko, di agbiagak to nga kasladon niya. Hang kayo nga madanagan, awan gastusan tayo iti kasarme. Ni Ruko ti makaamo iti amin. Hello, nanang. Hello, ligi anak ko. Ay na, kalay sa kanon Davina kan tinubyo na. Kastaya, kano ngay? Into no maya bulanan umay kayon to Makitan to, nanang. Sana asigurado no makaumay kami. Taamang ano jak makalive iti trabaho. Mapantayo ka di iti kasarti kabsat mo, lakay? Saan ang Giselle? Amangan no makangagak manan iti saan anasaya at kengkwana. Amangan no agsakit tinakam na no di ka mapan. Aging gayta. Awan pa'y nang nagkuasori manipot kengkwana. Diyakon namnamaan ang mapasamak pa'y day ka. Amok ti ugali ti kabsat mo. Nalaing day di amang baliktad iti istorya. Tapno iso ti agrup-rupa a biktima. Nasaysaya atin no saan kami nga akit kita. At least, natal na ti panunot ko. Kat awan ti paka-estresa. Nanang, anyang iti ko na ni Manong Ligi. Makaumay da. Saan pa ya sigurado, binanak ka. Apay ka nungay. Saan nga palubusan da dyan nga, Giselle? Sana kasta. Amangan ka no saan na makapakaday ti trabaho na. No handa nga kayat di saan lang? Amo ka, sinugsugan di asawa na nga handa nga umay. Ay, amok ti ugali da dyan asawa na kat. Kontrabida nga ka na yon. Kaslamat ka no nga napintas mat. Ay, tangiwat mo man, Vina. Nagalas manan ti rumrumwar di tangiwa mo. Maditi kasta! Bina, inton bigatan ti kasarta. Roko, hanak samat nga kayat siya kabsat mo. Atap mo laing dayta. Kayat na ka. Apay nga ron nga kasi ti panang kita na kanyak. Kaslada sakit tinakam na. Nakitak pa nga kinusilapan na. Ay, style na lang danchay. Ngam nasingpa ti kapsat ko. Bina. Diyak korsonada ti babae ang asawam, Roko. Tapay man, manang Nora. Masiguradok a kwarta lang ti kayat naken ka. Sa lakas ta ni Bina, manang. Anyamot ti kasta nga inasawam. Kaslasaan ang mapagtalkan ti panagrup-rupa na. Ay, tagiwat mo, manang Nora. Amangan numangag na ka ni Bina. Uray tapod numat. Kan napimpintas mo't lang nga adayo-day dinatayon nga ipag ko. Ngamday ta, a babae. Apo, mayat tibiyag ti donya. Ni, adda ka matgayam ito'y balay manang Nora. Balay kumat lang daytoy Fina. Adda kwartok iti daytoy a balay. Apay, saan ka di nga imbaga ni Roko kan ka? Ha? Amo ka. Nakikalay sa ka lang kin ni Roko akabsat ko. Gaputam mom abak nang. Rupat kwarta ka matanya. Ni, haan matama nang? Saan mo't nga? Diretsaan ka na? Saan ka kayat ngagbalin nga ipag? Kanuan gaya? Di mo ikikatan ti wedding picture daro ko kan tinatayan nga ipag ko dito'y salas, ha? Siyak matatante asawa ni Roko. Oray anya pa'y aram idam. Tinatayan nga ipagkulat na ti original nga asawa ti kabsat ko. Siyak ti makalaban mo, no maikat dagita aladawan. Masursuro na kiti day jay nga kabsat mo, Roko. Kanayon nak ngay kumkumparay jay natayan nga asawam? Kasjay, at talaga ni manang Nora. Nasingad ngamin, agayem na na di mo na ang asawa. Eswarte na kaya tamay katagitilatawan ija sa alas. Kasano akmat nga rodan nga, no kasta? Ala, sana bale, taladawan lang dangiday. Nasaysayatan ti kasta.
tapno awan tumpar ariri. Ang trabaho kamot dito'y balay Vina. Inawam mo't at inanganam. Madamdama akto na nga ginaw manang. Talaga asadot ka. Iuray mo man siguron kiniroko dayta. Haan mo't, ha? Amok daytan nga ugalim. No apay mga min anang asawa pay laeng manan dayta aroko. Itikasken ka pay laeng mat. Ay, nasakit mo't deta nga pa nagsasauyo kanyak manang Nora. Oray anya ter aramidam. Di mo maartapan day dinatayon nga ipagko. Bak nang dayjay, kan saan arupat kwarta. Sika, agin pipintas ka lang arutan, soplada ka pay, rupat kwarta ka pay. Haan mo't ha? Aglablabas kayo mo't nga agsasao. Apay ngamin nga da kay to'y manang. Agraraman, balay mi daytoy nga agkabsat. Family house mi daytoy. Si Kati Pumanaw, tawan karbangam iti dayto abalay. Nawatam. Ha? Talaga nagduma kayo iti ugali iti day diipag ko. Nasing-singpat nga adayo ngam sika. Aya dayjay, adda na ang dod. Ni, adda na ang dud ko nam. Sa nakitaan manang Nora. Kasano, di kan sama nga mi nagdigdigos, Vina. Anya nga han, nagdigos akto pa idi kalman. Apay, anya ti panagdigos mo. Every other day? Ay sus, napudot dito'y lugar tayo. Iso aron ba nga inaldaw ti panagdigos dito'y. Mamindo apay kit di ko maiti may sangal daw Ha? Kita umat basti ti hygiene mo Vina. Tani, nasakit ti ulok ang makalang ab iti naangdod. Talaga adakkel tinagdumaan nyo iti day di ipag ko. Kanayon anabang luday jay. Fresh a kanayon, tanadalos iti bagina. Manang, Madlaw asaan ka managdaldalos. Ta ultimo aglinis dito'y balay. Kat saan mo amaramid? Nagagatpay aday di ipag ko. Saan akasken ka sadot? huston man! No, hanak ka kayat nga para iti kabsat mo han lang. Han nga tilay bagbagam. Makapasakit ka matitirek na nga. Masakitan ka, tamapaiswan ka, kasta ka di. Ha? Aklunum nga minti kinapudno. Kita matiladawan day di ipag ko Nagpintas, naglapsat, kan madlaw nga edukada. Saan akasken ka, abarbaryote? Ay, makaumamat day ta nga manang Nora, Ruko. Awan lati ibaga na kanyak. Diyay na tayan nga asawam. Ano samlat ta ka di, Vina? Anya, una nga kanayon na kami nga ikumpara iti asawam nga natayan. Awan ti maramidam. Tatalaga mo't nga adayo tinagdumaan nyo iti day di asawa. Ni, oray si Karo ko, kasama tanti bagam. Ay nano amom lang, hangkon nga matil mo nagiti, balbalikas ti kabsat mo kanyak. Ngamawan mati ko nam nga kasarita mat. Awan bibiyang mo kanyak nga asawam. Makauma mati kasta. No nauma ka, di pumanaw kan. No ado tirirem, nakalukat tiriraw. Mabalin mo ti pumanaw no kayat mo, Vina. Diyak kayat, asika ti mga pa iti kapsat ko. Tanapateg ni manang Nora kanyak. Ado tinaytultulong ti kapsat ko kanyak. Idi agad adalak pay lang, Vina! Manipod nagdan na kami kani Rocco, awan aldaw nga insakit na. Tatilatan kapsat na ti isak sakit na. Kanayon ti panagapami iti kapsat na tauray bakutan, saan nga agpaatiw kanyak, nalaing amakiapa iso apim manawa. Ket dinak pulos sinukon wano inay ayo ting asawak, iso binaybay akon. Gapo iti dayta na pasamak na amiris ko ti bidut ko. Ti panangumumsik idi iti asawa ti kapsat ko. Iso jakon inaramid ti kasjay. Tamok anabalsanak iti inararamid ko iti kalabas. Narigat gaya matalaga ti mang pasakit iti pada a tao tagbalatag mutlakan ka ta aramid mo iti udina. Alakastan, tigayem mo, Vina. Alaga gayam ditan tinagpatinggaan, ti pakasaritan ti may sakabsat diti drama tayo. Musical scoring, Eli Palacio. Ipapaay kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Agyaman kami manan. God bless kada tayo amin.
at timanan tigayamyo Jenna Almoite ang mga kakamakas manang biyanang kaya orihinal nga kindrama iti biyag ti tao a drama. Manipod kani kabsat Loisa saan napud nagan tintay idrama. Dear manang biyanang, kapada sakit ibalasangak ti padramakkan ka. Sana pa nagpalastog ngam napintasak met. Iso na laang tanapili akit agbalin anobyo. Rogyak nga rod ti agsalaysay. Loisa anak ka. Apayakas lanal pa iti abaga ni Larry apimanaw. Awan pa'y sa nga 10 minutos na dito'y balay. Nagpakadamot na dagos. Pinaay mo ka di manang. Namin adun nga daras nga pinaay ko nanang ngam pumanasyar matlag ta ito'y balay. Kunak pa yan nga agbirok iti sa balay taadan kayan ayat ko. Ngam awan sa mo ti kaayan ayat mo. Kunak lang day dyan nanang. Tapno agtalnan. Diyak ngamin talaga kurso na dadadya nga lari. Ngam napuskol matlatatero pa na nga kundi pa siya. Ay nasaan kumamata kasta anak ko. Tanay nagsingpot abaro ni Larry. Nagado ti talon kandingon na. Ay, anwak nga data nga talon. Kan maysa. Ay, awan kanya na jay berbero kak iti maysa nga lalaki. Anya ngamin aya ti berbero kam iti may sa alalaki. May katlon ni Larry kadagiti agdatdaton ken kaapinaay mo. Basta awan riknak para kanya na. Iso nga may mayat no ibawing nan iti sa bali data nga ayat na kanya. Insan, Ni, si kamot gayam insan Loisa. Nakapasyar ka man. Itaman pa'y nga imalatiw ka dito'y balay kat sumipngutan. ay, pastra kanak man pa ilang insan. Mana, sumra ka Ni, apay kasla aday lumlum mga insan. Ay, saan lang nga kasla? Talagang adda insan. Ah, asino? Nilari. Apay ngay. Kano nagsingput tupay ni Larry. Kan nagagat. Anya ngamin ayati di mo pangayatan kan kuana. Ay, no syakla ang tarman na. Sigurado asong bata kadagos. Nagwapong tupay. Para kanya ma, ngam siya kathan nga kasjeti gwapo. Naglitam to pay. Gagangay na laang mat nababad mat nga rod iti init. Tinapatag nagagut. Sigurado asaan to nga agbisin ti agbalin a pamilya na. Nagasat ket di no asinon tuman bilang ti maasawa na insan. Di pa'y lakat nga rod sa kati araman na. Ay, no arman nakday jay, aklo adagos ang insan. Si kamot ti masabat ko lari. Nagkapukan sa mo di tabalay da insan ko Loisa. At dapay imot mo anatang. Di na mas sinangot kasinsin mo. Di na pa inawat to isagot ko kumakimkwala anatan. Ay, nagsayang man. Sapay nagnina ti magatang anatang ita. No kayat mo, alaa mo. Sayang mo, no awan ti mangala. Ay, kayat ko ano itad mo lari. Taadda si daan mi kininanang ko no rabi eh. Imbag pa'y kan kanikaw, tanagsingpot ka. Yung ni kasinsin mo, nagpintas nagpaisaw, yung suplada mo. Kat, siyak ngay lari, sa anak ka di napintas. Ha? Haman, napintas ka mo, Nicole. Ay na lari, adupay ti babae dita. Saan mo ko mga itulok amay may salaang a babae ti pagtaytayakan ti lubong mo. Adupay ti may karikan ka. Basta iwaras mo ti panagkitam iti aglawlaw mo. Nicole, Maala, panawan kan lari, tadapay papanak. Agyamanak dito'y natangaintad mo Insan, nagwapo man dyan lalaki nga nakita kay sangot istor ni Nana Marta. Ha? Asino ngay day ang lalaki insan? Diyak amo ngam, panagkunak. Tadtala nga na isarong na dyan ito'y lugar tayo. Tadtala nga min nga nakita. Kat, Ay na insan, nasarakak sa matanti lalaki nga para kanyak. kano di mon sapay amu ultimo nagan na. Kat makiamam mo akto ah. Am-amumot ngamin nga umuna asak bay nga agpaaram ka insan. Uwan ka di insan. Ngam panag ko nakat at damot panag gusto na kanyak dayjay. Sa bali nga minti panagkit-kita na kanyak. Tanagpinarang kami. Ay na insan, lapdam tarik nam. Nagwapo ngamin. Talaga nga rod nga awan namnaman ni Larry kan ka insan. Nabaybayagan nga awan naman na kanyak dayjay. Isumat nga minti na kulit nga agsarsarong kar.
Anya, ala kat agtanang ka nga rod insan. Di kag dardarasudos. Nang runa no di mo pa'y unay ang amo ti lalaki, akayat mo ang pagpaaraman. Adda manan ijay sangot ti istorje nakita ko nga lalaki din namin sa nakalman. Sapay la ko mata maamwa kon tinagan na. Ay, asidagak man. Mapanak man agin gagatang. Tapno adagon daw ay ko nga makaasidag kanya na. Adda ta, adda ako nito sangot ti istor. Hanak samat nga nadlaw. Ay, agin uuyakak. Hay, ading! Hello! Adda gayam na pinta sa balasang diti probinsya. Sanak sa nagbidto, hindi yung umay ko diti lugar da ikit ko. Ha? Oh, Ni, ubiyang matiro pa na. Ngamlakay matibusis na. Le, naisarimadeng kamutang, ading. Kwa, mas dawak ngamin. Han ka pa'y mat nga lakay. Ngam apay nga lakay tibusis mo? Kasta talaga. No adda matured arupa. Adda matured a boses. Ay, aya. Adda gayam kasta. Ado, ading. Pulimi nga menti matured ti boses na. Tauray dagiti kakabsat ko. Kasto'y matlang ti boses da. Napaspas-pas nga agmature ti boses may ngam ti rupa me. Ay, kasta aya. Iso adigan mas daaw. Ingam ubingak pa'y. Nasurukla 30 titawan ko. Kasta gayam. Si Kangay. Manut taon mo. Ay, 25 ko. Oh, kasmutkin ka ah. Medyo mature ti boses mo. Ngam ti taon kin rubam ading. Ay, aya. Han ko nga madlaw data. Saan man, talaga abak-bakit ti boses mo ngam ti taon mo. Iswa agpada talag. Ha? Ngam, saan man aday tabos boses ti pagsaritaan da ading. Anyat nagan mo, Loisa Manong, si Kangay. siyakmot ni Renzo. Amom, Loisa, nagpintas ka man. Uy, bulbula anak, samat Manong. Saan mo't ading pudno ti bagbaga. Taga-sudadak gayam. Ket italaeng anad da anak iti kundaway. Anak kapasyar dito'y probinsya. Ket nagasatak. Taad da na amok abalasang akaskin ka ading ko. Nabalasang ka pa'y ading ah. When 102% nga balasa nga Manong. Ay, pag-iyanam ngay. Adab-abang akakwarto yung cruising. Agbakasyonak pa'y lang. Takayat ko ti ag-relax dito'y probinsya. Kasta gayam. No ikan nakitigong daway. Kaya't ka kumaapasyaran iya balay yun numabalain. Akad, Arenso. Welcome kay Jibalay me anytime. Wow! Dagitaman. Agyaman nak, Loisa. Loisa, adag tuk-tuk-tuk. Adda ka dinam na asa nga ilimita anak ka. Ay, ni Renzo siguro datan. Ay, sige talo kataktiri daw nanang. Asino Arenzo? Jeka barbaro nga sutur ko. Naimbag nga oras mo, ading Loisa. Ay, seka manan. Anya ka matan lari. Namin ano nga imbagak nga hankan nga muma ito'y balay. Awan mat lang ti manam namam kanyak. Dagulit ka mat nga. Pastor kan na kumapay ading ko. Kan awatom ko mato'y sagot ko ken ka. Kapros anatang. Naggapoy jabang kagmi. Manjak. Yawid mo no kayat mo. Ibaga man anya ti kayat mo ibaga tapumanaw kan. Talaga ka ding awan namlamak ken ka, Loisa. Awan nga rod nga talaga. Di matimbaga kay di nga hangka nga umumay ito'y balayan. Ay, kitala nga ro. No isuti ko na maading ko. Awan maaramidak. Kasapay la ko mga rod ah. Tanaragsak ka no asino man bilang tinagasat amapilim. Wen,
Tanakita kon. Isu nga si Kalare, mangbiro ka matan iti sa baling armam. No kasta, mauding arudan da ito nga isa sa rungkar ko ken ka. Ading ko Aloysa. Katwan ha, anyang harod ngay. Loisa, asino day tay lalaki ang nasabat ko ang nagkapo dito'y balay? Ay, isu day dyan ni Renzo, nanang. Isumot la barumanen arupa ati makita. Jak paikit di makita na imbag ti rupa na tabarbasan mo nga main. Bagbagay nan tupay, kasla nga asit na day jay barbasnan. Ngam nagalas akitaan anak ko. Jak unay mamatmatan tilangan na. Tadanda ni puro barbas ti makita iti rupa na. No siyak, amok nga gwapo day jay. Makitak mango jero pa na. Agdat-daton ka di kan kaday jay. Awan nanang. Iti kasta ajar mo. Madlaw nga damot pa naggustom iti day jay alalaki. Uray damo na payla ti imay dito'y balay. Awan mat siguro ti dakas na. Balasa nga akmat, kan baro mat iso na. Ay na anak ko, di ka kumaagdardara sudos. Amom pa'y nga umuna, no anya ti kinatao na day jay alalaki. Nang runa kat itatayo laang makita dito'y lugar tayo day jay Renzo. Masiguradom nga rod abaraw. Kat, isumate ko na. Ay naloy sa anak ko aya. Saan lang kumaaday tarignam ti surutom. Dumngag ka kumamot kanyak Iti kasta awan to ti pagbabawyam. Taga ano aya day jay? Basta ko na namat nga taga syudad. Imay kanula ang nagbakasyon, tanauma iyay syudad. Kaya't na ti agrelax ito'y probinsya, nanang. Ay, kahit kita umgarod agandad ka. Amumpay ang naimbag ti ugali kan kinatao na. Nupod numo labaraw, anak ko. Huwag niya, insan. Di matpudno di ako nagwapo ni Renzo, di ba? Tay inyam amom idikalman, insan. Wan, ngam nagpuskol mo ti barbas na. Uray kumamot no bukisan na basit, tano nalawag ang makita ti rupa na. Bagbagay nan to, pay. Uray di na puskol nga iming na. Kayo-kayat ko nga kitaan. Kastagayam ti kayat mo, insan. Napuskol nga iming. Kayat ko nga, Rod. Basta nataar, Tauray na puskol ti iming kan barbas na nohan nga gwapo, ha? Kasla ka pre, ti itsura na, no kasjay. Uraw-awan. Katala no iso ti pakaragsakam. Anya nga rod ngay. Aywan, Loisa insan. Adda ko maipudnukon ka. Anya data, insan? Agdat-daton nga min nilari kanya. Kadi mayat! Ngam, may na, apay pala ang ibagam kanyak ngay. No lakit dita kayat mo, bata mon. Tasong batak matan ni Renzo. No kayat yun, di ag double wedding tayo. Sinong batang ka din ni Renzo, insan? Saan pa nga, Rod? Ngam, hangko nga pabayaganan. No agdaton manan. Uwan nga dagos ni sungbat ko. Ha? Amumpay mat imbag ti kinatao na insan. Katamamok matan. Pati ugali na amokon. Very good nga perme. Hanakon nga kon di pakipot. Tanong ay mataktakan kat agbirok iti sabale. Huh? Nupod nung ay ayaten na ka. Apay ko mga agbirok iti sabali. Rumbang laang nga urayan na ka. Anusan na ti aguray. Basta. Ayat ko na sungbatan ni Renzo. Kamaudyanan na. Inaklon nakmutlangan, Loisa. Napalalo ti ragsak ko. Ni Renzo. Inarakop na akmatanan. Katagayan ayat tamutan saan? Uwan nga baka makita na taninanang ko. Adalang itako sinada diyang agsipsipot. Bayamanon niya ti bagana. Tinapatagdatan. Renzo. Kaano ngay arumarta? Kanayon lang na di balayo ti pagkitkitaan ta. Di ka pa'y masuluno ka. Kanayon lang agsipsipo ni nanang mo. Unay datan. Sige, bayam. Tano dati wayak. Ichat ka. Tag kita ta iterwar. Wala. Sige, namnamahag day ta. Loisa, mahal. Insan! Naragsan ka ita insan. Siguro inaklon mo ni Renzo.
Wen podno data nga imbagam. Da kamin. Ay na, talaga adi mon pinabayag ti panagdaton na insan. Kayat kumat nga rod. Apay lang nga pabayagak ngay. Ket, good luck nga rod Sapay la kumatag na nayon ti kinaragsakyo kini Renzo, insan. Katsi ka ngay. Inaklon mo nila re. Saan pa'y insan? Ni, kunak man no agdadaton kanyam. Wen, ngam kunakan ko na at tingitingin na pa'y anaimbag tirik na. Ta mga nupanakip butas naklaang. Ta siyempre, napaikot nga rod kan kaidi, insan. Nungay si kapay laang tilab na. Haan mat siguron. Naupayan da dya kanyak. Takan ka na yon ko idi nga pabpabainan. Iso nga si kantilab na dayjay. Nay, nakapulis ka mo, Loy, sa anak ko. Di mo ko naan, arumbar ka manon. Agkita kami man ka ni Renzo, nanang. Apayan, manipod inaklon mo dahi chay Arenzo. Jak matan makita ti ang niniwan na dito'y balay. Di mat umay dito yan, anak ko. Kas ano, mabain kada kayo. Datamat nga may nagsipsip o ter aramidan nyo. Jak ngamin kayat tigalad da di Arenzo. Nagatap dagiti mata na, di na maipurang dagiti mata na kanya. Ni, apay aya nga kayat yung nga makipinarang kanya na. Type yung mataya. Ay sus nagloko kan. Anya type nga ibagbagamot. Di mo aya maawatan ti kayat ko asawan. Kasla ilumlumeng na tirupa na. Mabain lang mat ha? Awan to pa'y babain na. Amo na nga daak laang iti asidagyo. Kundi arakop kit din kan ka. Sa dinong iti panganan ta Renzo. Makaamo ka nagpili, mahal. Ngam, pasensya mo na. Ranay, nalipatak mo tayo wallet ko. Ha? Bayanan pa'y lang, mahal. Ta isin kuntukin katibay ko. Sige nga ron. Ngam, apay nga kastati itsuram nga rimwar iti dagos mo ngay. Hanmat nga nadarang ti init. Ngam nakamas ka. Naka-shades ka kan nakabunite kapay. No saan ka siguro nga imo na nga masidag kanyak tadtay. Han ka nga nalasin. Day talang matmurdong ti barbas kan iming monti makit kita. Iparwar mo atap no makita. Ay, saan man adagita tikit kita, Luisa. Agsapul takit din iti pangalan ta. Renzo, nailawan tamatan. Kunam nga manganta. Ngam hamumat imbang nga dagayang balak mo nga ag-check-in ta. Di ka kadiagdanag. Tasyak ti makaamuking ka. Ngam ni si kapay lang ti makaamu iti bayad ti check-in ta. Bayadan kanto. Anya? Wen ko na mga na itugot ko nga kwarta. Sa kundi awis ka nga ag-check-in, siyak matgayam ta agbayad. Bayadak tumiglahan ko nagkulit ka na ya. Renzo, ungtan naklakit din ni nanang ko no maamuan na datoy. Alyapay ko pati maramidan na ngay kanalpasan. No kaya't na nga ikasar ka, di ikasar ka. Agpapay sa Renzo? Wen, itaan yaman nga oras akayat na. Insan, inaklon ko ni Larry. Da kamin. Talaga, insan? Ay, kat mayat Kat no kas ano, mabalin tayo nga igidan ti kasar tayo. Kwa insan, katungtungag pa'y laang ni Larry no anya ti makunana. Nasken amang ngagakmat ti side na, sakbayak nga agdesisyon. Jak kayat abukudan ti agdesisyon iti dayta. Ay, talaga mata insan. When insan, kas di talaga, nasken nga irespeto ti desisyon ti tunggal maysa. Aywan, kumusta kayon kin ni Renzo? Ay, ayos lang mata insan. Oh, kasla saan kamot anaragsak insan? Adala ang ngamin ugali na nga hangko nga kursunada no daduma. Kat, agbabawi kan? Hanmat kahit di. Masikugak matsan. Anya, kat, masapol nga rod amaya pura ati panagkasaryosak bay amalasin ti sikug mo. Wan nga rod insan, ibagak to data ka ni Renzo. Ala, ang mga noong tanak ni auntie no maamuan na dayta.
Masikog gaya mo ti anak ko, Manok. Anyat ko nyo ngay. Agkasar kayon Wala na. Ngamay sala baboy ti maikarik Taong pa'y ngamin urnong ko. Anya, Jak maikari ti bongga kasar nana. ala sana balen. Tinapatag agkasar kayon. Kasanot ka dakkel ti baboy 4 months na pa'y lahang nana. Utang ngamin day jay. Mabainak mga umutang idado. Mga ano dya mabayadan. Ha? Bayadak tumot lang. Nuada maurnong aparwad me no kasarme. Anya? No kasta, agkasar kayon iti mabiit iti nobyong insan? Uwan insan ngam may sala ang 4 months old nga baboy ti saganami. San nabalin tinapatag malpas ti kasaryo. Ayun, agkasar kami matan kinilari. Aya, kaano ngay? Sumaruno kami kada kayo insan. Kuyugan nakman nga mang asikaso iti masungad nga kasarta arin so adu pati masapul nga maisagana kan magatang. Si kapay laeng. Tani, masaduta karumwar. Kastam lata nga kanayunan hangkang nga rumrumwaran nakapupok ka lang iti balayan. Ala, di kan sumana Mapan kan lumapan ka. Taglaba aklaeng. Umadanin ti kasaryo kindi Renzo, anak ko. Uwan nga rod, ay na, mapadasak matlangan ti maikasar. Kat ti mayat ita, lab na lab ko ti mangikasar kanyak. Batandak! Batandak! Ni, Sumartin ka! anya da jay? Batandak! Ada pulis si Jarwar nanang. Ala, pinusasandamot ni Renzo, anak ko. Umay kayo, intayo man kita nanang. Sir, apay nga pinusasan niyo matan nga ti boyfriend ko? Miss, pasensya kan. Ngam nabayagan na sa pulan mi ti paglimlamangan to'y nobyom. Loisa, tulungan na ako. May isa nga min to'y nobyom. Katagiti wanted nga agduduma ti kaso na. Anya, ay Renzo, anya ti kayat nga sa wanda to ngay. Loisa, awan basol ko, Loisa. Inosente ako. Sir, sigurado kayo kadi nga isunat ti sapusapulan nyo? Baka sa balingay, baka karuprupa na lang ay. Miss, nagpatubo lang iti barbas na. Iso ang narigat ang malasin. Ngam iso talaga. Aniya! Natiliw nga ron tinobyo kat nagsikugak nga awan ama ti impas ngay ko. Aging kaita saan pa nakarwar ti ama ti anak ko kat jakmeten na kinobyo iso a single mamak ita. Ada kita dito abroad, insakripisyok ti madayo tapno maipaay ko ti kasapulan ti anak ko. Kat ti adal anapidot ko iti dayta kapadasak, di ka bastag talag iti saan mo unay nga amamu a tao, saan nagaputagwapo, kat irukmamon ti dayaw mo. Amuan pa yan na imbag ti kinatao wano background na tapno sigurado. Alakastan, tigayam mo, Loisa. Alagagayam ditan ti nagpatinggaan, dayta kapadasan diti drama tayo.